Siyam neng banwa ing New Point Mall king Ciudad Angeles. Kaya katayang silipan, yung makabaldugang selebrasyon king reporting. Meto nga makabaldugang pamagmasusi ang ganapan king New Point Mall king Ciudad ning Angeles bilang parte ning karelang kasyama anibersaryo ay inumpisan kapamilatan ning meto nga Thanksgiving Mass at egunan dareng tenants, partners at reng empleyado ning JDN Realty Group. Iya mo simpleng pamamilang banwa yung selebrasyon. Nune pamaganaka mo naman king siya mabanwang pamakisaupan, pamanarap kareng kapag subukan at pamagdake kareng masayang milabas. Para kareng marakal, higit ya pa king meto nga malling New Point. Meto nga iting magsilbing kaduwang toknangan. Meto nga lugal nung nukarin mabubuo ing pangarap dareng magumpisang magnegosyo. Pamitipon dareng pamilya, ating selebrasyon dareng komunidad. King pamanibala ning JDN Realty Group, ing kwento ning New Point, kwento dereng tao, reng tenants, reng empleyado at reng customer abalaw sa susuporta. Kabang papalubning kapulong banwa, bit-bit ning New Point, ing parehong pasasalamat amamye hulma king karelang inumpisan. Impangakong isundo ing pamagisan metong kayabing komunidad akarelang pagsilbian. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.